katumare kweli katumare numara umuhagarikiza ubone guheza umuvuga butumwa umwanya ko turaja siko bimeze saba avuga butumwa babiri dufite uyu si umutambo hasigaye undi ikibazo kiri jeweho nejo ku muhanda muzoze mwicare hari hanze alo tamata tizumva tuzamura Imana ishobora haleluya bana sifiwe ntabwo nari nzi ko noba muri nokesha cha nije pastor yatumiye wa mbere ndamuhakanira ndamubwira ngo mpane na president ko niba hano utagira ngo nakwiraseho nanga kubitaho ko naramwandikiye mbabwira kuko nzoba ahandi tiza biza gupfanyu bipfuye ndavuga ngo nzoba hano mu gitaramo amen Amen. kandi narinda ahantu kuri ariko namamvuga ngo ndaza kweli mbe mu gitaramo rero ndashimye kuko ngabanye uwo mugisha haleluya none umuvuga butumwa itonde neza witonde ko rumvasha kuribuka ducurangiye muri Horeb Kayori yigarure mu mutwe wawe kandi abashitsi muhari bishu no muhana muhari bishu no muhana waragize cyane waragumye cyane none abashitsi nibo baza bamenya gukubita neza bakamba bakubitira mu ciciro bagakubita neza uzamukubita mu gahanga uyu muhana nta kindi cyatumye tubazana hano siko bimeze musa kudasa n'uwishimye mu gahanga ni bakubite ariko abashitsi ni ukuna kuko natwe iyo turi iwabo nitwe tuza dushobora amapepo y'iwabo rero mukubite Theo yaravuze ngo kubita utababari mwamukubita none agiye kuducurangira ka base gatoya iranzi n'umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa kweli akaba n'umukozi w'Imana uzushamburiye ufata amapepo y'umuhana iryo ko muhwereye turabitora cyo timukigira mu byanzanye bya mbere kirimo nari umugabo ejo wundi nabonye ufobza ngo ntiyayemera ko uburozi bu kuriya mugabo none nawe arabifite duhamagara Imana yo mu ijuru baze yike neza bukeya ari gahunda mwuka yaratanze tuyisoje neza irangire nitumara umuvuga butumwa abone kugira gute ushaka wigisha tuwaje muri stage ushaka wigisha iminota 10 pastor aze kuduheza isaha yose nibumva amagambo niko kuyamenya zamu alo isi yarabishu